Ka te hae te iwi no te rānei I whakarewa hi ai e te kōmihana a whānau tā rātou pūrongo mātiro whakamua, hei a whina I ngā whānau Māori kua taka ki te he. I te marae o te mā hure I tāmaki makaurau nei, te kōmihana e wānanga tahi ana me te iwi I ngā take me ngā whakaaro e mutu ai te tūki no Tamariki. Kua mōhio kē tātou ki ngā kanohi o ēnei pēpi me ngā take I mate ai rā aua. Ko ngā mokopuna, taku aroha ka ngā mokopuna kei roto I ngā whānau, kei roto te ao Pākehā, koeira kē tā koe māharahara ni, no te mea, moke an tā rātou noho. Ko te pūtake o tēnei hui, ko te hāpai I ngā whānau Māori, me te aha e hara I te mea ko te whānau Māori anake kei te raru. And what can we actually do to start improving their lives? So essentially what today is about innovation. Let's find some better ways, some smarter ways to actually start helping this whānau. Mena haerana ki te whakatika I a rātou, hara tēnā te huarahi. If a Pākehā abuses or gets up to a pedophile, oh, it's okay. You know, because it's only a small minority of their people. We get tainted. I nā te nui o ngā whānau e taka nei ki te korokoro o te parata. Koirā te take e tohu nei tēnei pūrongo I te tokomaha o ngā whānau Māori kei te whaihua. Hore kau ke tātou tino mōhiu ana ki te hōhonu kei roto I taua whānau rā. We're going to work through our influence networks to try and get the ideas that we hear today from the people themselves into the political debate. He whakatakoto tono ki mua I te komiti whiriwhiri take Māori me ngā māngai o te pepa ka kāriki mō ngā tamariki kua tū kino hia. Te mahi ka puta I tēnei hui. Roihana Nuri, Te Karere.